Ja, dobar dan. Danes špilamo Minecraft. Mogoče imamo še kakšne druge igrice v naslednjih časih špilali. Ampak danes špilamo Minecraft. To na telefonu čisto zastoj. Moja hiša, kje je moja hiša? Pokazal svojo hišo. Mislim, da sem se zgubil. Tamna moja hiša. To sem dejansko ful dolg delal. Ful dolg. Res, da sem vse tole nabral, kar vidite tole spodaj. Pol. Ja. Špil danes Minecraft. Moram si narediti sort. Ja. In lejte, kako delam. Lejte to, gledajte. Zastojn les. Če zastojn les. Zastojn les. Što da ga imamo? Zastojn les. Pa zastojn les. Grem si zdaj jaz narediti. Nekaj pa mislite, kam zdaj delo. Mogoče bomo šli v jamo. Ja, mogoče bomo šli v jamo. Tegle pogledaš. Tukaj si daš tekla. Teklaš, podaš tek. Štek. No, fuck. Tekla daš. Ne, spizdi, ne bom si delal gumbe. Ups. Fuck. Piks. Dva sem si naredil. Fuck, no, dva sem si naredil. Gremo zdaj mi... Kaj mislite, da zdaj gremo, ha? Kaj mislite? Kam gremo kje nabirat, ha? To je glupa zamisel. Ja, to je ful glupa zamisel. Kaj smo videli na jamo. Imate ki kaj ga horca. What the fuck. Moram iti malo počasih pogledati. Čas se moram malo iti pogledati, če ima kak diamant, ne? Kaj misliš? Diamant mi bi tudi prav strezo pičko, pa nehi mi govoriti, debili. Kako? Kjeri klošari, kaj si je to? Kaj to prodam? Klošar! Da bi to kupil. Fuck, pizda. Fuck. Pizda, olej. Klošari! What the fuck, kjeri klošari? Ne. Ok. Sem mislil, da sem ubil. Kaki cikani so to šli narediti. Spizdite. Spizdi! Ti bo svoje pičke imela. Jaz sem tukaj, šef, v teti vasi, ko se kolem. Olej, tole bi lahko mama hiša, sama brez veze. Pisa. Napišite v komentarjah. Če bi si kako hišo izbral v igrski vasi.
Te i moram fucking najdit hiša. Pizda. Dok čas. In uspjelo. Bo. Jo, bravo, no. Yes, korenja. Fuck off. Da boš ti meni zizike majal. Reka korenja. Da, postaviti. Kaj to? Pizdi. Fuck, ko mi je to dal? Pizda. Fuck, kjer je glupi zombiji? Hack. Ste vidjeli kak hack sam naredil? Spizdi, ti bi mogo zastavim lopatom dobu. Spizdi. Pizdi, fuck. Fuck, look, da bi zastavim lopato. Zastavim lopata. Ne, fuck, pizda. Zakrala sama. Skoraj bi dobil zastavim fucking lopato. Če bi imel les, si bi lahko golden teto naredil. Ko se nisem to prej spomnil? Zastavim lopatom dobil. Ok. Olej, 100 stvari. Olej, pa fajn. Hvala, Creeper. Fuck. Pa kje so drugi zombiji? Kam so šli? Mogoče konc videa. Pizda. Ja. Tako zaključujemo. Zdaj sem vam pokazal moj vrt. In zdaj bom končal. Tako da, ne, to je moj vrt. In